lagi kita Sarah nih. Ayo, mundur. Tahan dulu, Bang. Bang. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بالله حاضر ركائب يضوي سلم على أهل
والدام وابناه والحبر الأعظم ثقفنا شاهد الأكرام نذره بها واصلوني يا من في الحال يخطون لمن يناديه ينصر عمر في الحال يحضر وراه بها داركوني يا العيدروس المكرم ويا الحبيب المعظم حتى دنا الفاخر الأفخام بالله لا تهملوني يا من بأيدي دخلوا ودي به الأنس يحلو بهم على الغير نعلو من فضلكم اغمروني يا سيادنا يا أهل زنبان ومن ببشر قد حال الخطب يا سيادنا جان هيا أصلحوا لي شؤوني يودوا علي بنظرة تصليه للأمر مرة وينجلي شوش وامرأة حسنت فيكم ظنوني يا الله متى غيث يهدون والمذن بالودك يحمل يمسي المحول يحول وتنجلد شؤوني في حبكم أنا مغرم صبور كريم متيم دمعي من البعد عن دمع الخد جراح جبوني حفظت بالليل سهير عن نجوم الزواهر والدمع فوق المحاجير يحكي تشوش المدن إلى متى ذات مدي والقود أحرق فؤادي جودوا علينا بالوداد سرعان ولا تتركوني حتى نرد في حماكم ونهتدي بهداكم ونبتلي بعلاكم عن كل شيء وهوني نعرف جميعا اللطائف ونتصف بالعوارف والاهتداء والمعارف ندرك جميع الفنون مع الغنى
حثثنا العيسى نحو عينك قاصدينك واولادك نبى منك نفحات بختنا بنزورك بختنا بالزيارات كلما نزاركم يا هنا للسعادات كلما نزار تابوتك حظي بالكرامات كلما نزاركم يا حظى بنائل المرادات كم لكم من مكارم كم لكم كم من آيات كم لكم من عطايا كم لكم كم دراكات قد وقفنا على اعتابك نبى منك عطفات قد وقفنا على اعتابك لنا فيك نيات قد وقفنا على اعتابك وفي النفس حاجات وانتم ما ادرى بها ما هي عليكم خفيات انظر إلي واهلي وكل القرابات وارعى وانظر إلى أولادي بحسن الرعايات فنني يا بن سالم لي إليك انتسابات انتسابات قد صاحت عن أهل الروايات ليس إليكم بان بثوا الشكيات فالذي ضاع عمري في اكتساب الخطيات في خطال في زلال يسيادنا في بطالات قد تخلفت عن أهلي وهم خير سادات من ذنوبي وأوزاري وشوم الجنايات شي بصار شي نظار يهلي يرد الذي فات ما لي إلا أنتم يا أهل الدرك والحميات ارحموا ابنكم واسقوه من خير كاسات ما لنا إلا أنتم في كشف كل الملمات هيا يدركوا في الحال غارات غارات تدفع الجهل عنا والمرض والأذيات تصلح القلب والقالب وتمحو الخطيئات هيا
والصحابة وبن سالم ومن قد ضمهم سفح عينات وأهل بشار وأهلينا كرام التحيات سلك يا الله بهم عجل لنا بالإجابات واقض حاجاتنا وارحم وجد بالمرادات واصلح الحال في الدنيا ويوم المثوبات وارحم الخلق أهل البادية والحضارات رحمة الخير لي فيها الرضا والمسرات والصلاة على المختار خير البريات ما سجع بالدجى قمري وغنى بالأصوات والذي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara kita bisa tertib, minta tolong karena habaib kita masukkan dari belakang. Jadi ada jalan yang lenggang khusus untuk tamu-tamu ke arah sini. Jadi minta tolong yang antum di posisi itu untuk memberikan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi untuk memberikan jalan. Jadi kita biar tertib, rapi, acara lancar. Tolong dikondisikan untuk memberikan jalan. Assalamualaikum, kalau sudah datang tolong dikasih jalan. Habib, ya, tolong Habib Husin bantu Habib buka jalan Habib untuk orang lewat. Minta tolong. Untuk ambil posisi yang agak renggang. Kita harapkan biar tamu-tamu bisa ikut berziarah dengan rapi. Kita sahibul bait orang Palembang untuk sedikit mengalah agar kita bisa memberikan tempat untuk tamu terlebih dahulu. Salah satu kemuliaan kita adalah menghormati tamu. Jadi memberikan tempat untuk para tamu agar mereka bisa berada di tempatnya yang sesuai. Mohon nanti segera diatur. Tamu lah. Ya. Allah ya Ta'ala ya Rahman ya Syakur. عباد الله إنكم قصدناكم ولعناكم. سلام الله يا سلام يا رحمن يا شكور. تعيننا تغيثنا بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سلام يا رحمن يا شكور. تعبنا وعطونا عطاياكم هداياكم. سلام الله يا سلام يا رحمن يا شكور. فلا خيرتم ظني فحاشاكم وحاشاكم. سلام الله يا سلام يا رحمن يا شكور. سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم. سلام الله يا سلام يا رحمن يا شكور. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سلام يا رحمن يا شكور. حسن الله حسن عطى مزايا من مزاياكم. سلام الله يا سلام يا رحمن يا شكور. حسن نظرة حسن رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله يا سلام يا رحمن يا شكور. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم. سلام الله يا سلام يا رحمن يا شكور. وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم. سلام الله يا سلام يا رحمن يا شكور. على المختار
محمد أبي حامد الشامي من هذه البركة بارك الله فيك من شوفي رسول الله وآله وصحبه وأزواجه ذريته وفي آبائه وأخوانه من الأنبياء المرسلين سيدنا أبي بكر بن عثمان كرار أحمد بن أبي طالب وفي العشرة المبشرين بالجنة سيدنا خالد الكبرى في الأوى وخاف بن الزهرة له عائشة رضي الله من الإمام الحسن والحسين كافر السادس عن عمزة بن عباس بن عبد العباس كافة أهل بدر وأهل بيت الرضوان من آل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وزوج رسول الله أحباب رسول الله ذرية رسول الله سيدنا المهاجر رضي الله عنه محمد عيسى نعم الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي وعن سيدنا من ذكر الصمد نور الصمد الشيخ عبد الله جالس ثم إنه قدم سيدنا عبد الرحمن بن أحمد السداد وإخواتي وأولاد السلام بدر السلام ورحمة الله الله يسلم الأكبر السلام ورسول علي الأحمد شبدي ورحمة الله سيدنا الخلدي وسيدنا الشيخ أبو بكر الثاني سيدنا العقيل حسين والشيخ مصعب والحمد والله الأحمد والحبيب علي من أحمد سيدنا محمد محمد الحبشي ولا شيخ محمد محمد يكون ولا شيخ النبي يوسف بن عبد الحسن بن يوسف قطب الأنفاس رحمة الله الأنفاس اخواتي الحسين الشيخ علي بارس قطب الشيخ غاثي لبار الرجال دكتور عبد الله بن ابي بكر الحداد اخواتي ولاده سيد حبيب حسن احمد زين الحبشي زين الحبشي عبد الله بن دار رحمه الله الفقيه محمد بن حامد والحبيب حسن الحبيب علي صلى الله عليه وسلم الجوز والد النبي صلى الله عليه وسلم أبي عن حسين الحبشي عبد الله بن مسلم عطاف مسند الإمام مالك وسلطان أصحاب المقام الحليم أبو بكر بن صالح بن علي بن شيخ بن صالح وأنا الحبيب علي بن أبو بكر وأنا الشيخ علي بن أبو بكر بن شيخ بن صالح الحبيب أحمد بن أبو بكر بن شيخ بن صالح والحبيب الحبيب إبراهيم بن زيد بن يحيى والحبيب عمر بن علي بن شهاب الدين والحبيب أبو بكر بن علي بن أبو بكر بن شيخ أبو بكر الحبيب حسين بن علي بن شيخ أبو بكر والحبيب حامد بن علي بن شيخ أبو بكر محمد بن علي بن شيخ أبو بكر أبو صالح بن علي بن شيخ أبو بكر شريفة نور بنت إبراهيم بن زيد بن يحيى وشريفة زيدة بنت علي بن شهاب الدين رجل أيمانية بنت سلطان ضياء الدين ورجل أيو عائشة بنت سلطان محمد بن الأول وشريفة طلحة بنت أبو بكر بن شيخ أبو بكر شريفة علوية بنت أبو بكر بن شيخ أبو بكر شريفة حسنة بنت علي بن أبو بكر بن شيخ أبو بكر شريفة أم هاني بنت علي بن أبو بكر بن شيخ أبو بكر شريفة رقية بنت علي بن شيخ أبو بكر شريفة مزنة بنت علي بن أبو بكر بن شيخ أبو بكر شريفة حميدة بنت علي بن أبو بكر بن شيخ أبو بكر والدنا ولكم خاصة أن الله تغشاهم بالرحمة والقرص إنا الله يخلص قبورهم الروح الريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان إلى كفر في أيدينا المسجد ولد العدنان والنظر يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا وينور قلوبنا ويرحمنا ويلطف بنا ويعفي بنا ويعفو عنا والله يصلح لنا أحوال المسلمين ويلم بين قلوب المسلمين ويصلح ذات شأنهم شد شمل أعدائهم ويفرق جامعه ويقل العدد ويكل حد ويجي ذات المسلمين ويجلب تكبيرهم ويكرر تدبيرهم ويلقاء يأخذ عن المقتدر وما يمكن الأعداء فينا ولا منا ويسلطوا علينا بذنوبنا وأن الله يحيينا على محبة حبيبنا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم واستعملنا على سنته وتوفانا على ملته وأشرنا في ذرته جعلنا من الهدى ويولدنا حوضه ويسقينا بالشريفة ونضبطنا في شعبان وفي رمضان ويبارك لنا ببلغ من رمضان عنا على الصيام والقيام تلاوة القرآن ويسعدنا من الجلال ويعظمنا من الجلال ويحمد كل شيء ينزل وعلى كل نية صالحة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا وسلم الصالحون. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النور الأبصار وضيائه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المستحيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم فرج علينا وعلى دين المسلمين اللهم اقبلنا على ما فينا اللهم تقبل صلاتنا ودعانا وصيامنا أمانا اللهم تقبل الزيارة عجل البشارة اللهم اشرح صدورنا ظاهر الباطن اللهم حق هؤلاء الرجال لأنهم هم الرجال اللهم اجعل حق هؤلاء الرجال لأنهم أهل الكلام وأهل الكمال هم الرجال قبلنا على ما فينا أرحم الراحمين واشرح صدورنا ظاهر الباطن كونوا معنا في كل ما عنا في الحس والمعنى كونوا معنا في كل ما عنا في الحس والمعنى كونوا معنا في كل ما عنا في الحس والمعنى اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك وفيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. رسول الله الله يا الله لنا في
راجين منه المواهب والرضا والقبول. الله الله لنا كل سوء واختم لنا منك بالحسنى نهار القبول. الله الله يا الله يا نبي القبول يا ربي صل على المختار الرسول وهب لنا القرب منك واللقاء نشاهدك في مرآة طه الرسول. الله 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 يا نبي القبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإنا تعد باب النزول. الله 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 يا نبي القبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. بابك ولسنا عنه يا الله نحوت وظننا فيك وافر والامل بك قول. الله الله يا الله يا نبي القبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. ثم الصلاة على المختار طه الرسول صاحب داعي الرجاء بالقبول. الله الله يا الله يا نبي القبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. يا أرسل المغفر والرحمن اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم وتجاوز عنا وعنهم وعن والدينا وشيخنا ذي الحدود علينا واجعلنا واياهم من الذين امنوا بانزلت على رسلك وكيف ارفعنا بركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في فضيلتهم وعافاتهم من الفتن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. قبول. Tolong kasih jalan untuk para habaibnya duluan. Tolong dibukakan pintu jalannya.
Gatot pancen oye. Kalau hobi. Aku aja minta baik sama Kak Surya, akhirnya Kak tak nyampe aku tadi. Ditamin dong. Gak bisa itu. Oscar Don pancen oye. Awas mobil. Mantap kau. Bocor.
Itu nak terus nak masuk terus nah itu loh. DL itu Jay. Hah? Punya DL Jay. Awas siku ketak malah, siku. Wih. Mana Bit? Bit. Anak-anak ini digandeng, kau udah digandeng hilang. Oh ya, itu tuh ada. Belakangan gitu. Belakangan. Maju video. Mepet.
Video. Halal. Dalam sama Dede. Enggak duluan nih. Bulan ini jalan. Udah ada ngobrol, sini ada ngobrol. Habis. Jangan kalau lagi acara kita kalau kita minta ke acara sama istirahat. فارسني أن معتمد
di sini tuh. Bye.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Depan Taiwan itu nak kosong. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatillah adadana bi'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini di dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari mulai hari Jumat kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat para sholihin, berkat para aulia. Kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu naungan, di dalam satu bendera, yaitu bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berkat guru-guru kita yang berada di hadapan kita saat ini. Mereka yang telah mengikuti jejak para salaf kita. Mereka lah yang mengajak kita untuk berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Mari kita doakan bersama guru-guru kita dan yang ada di depan kita ini. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka. Allah Subhanahu wa taala sampaikan hajat-hajat mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan segala urusan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan hajat-hajat kita semua. Hajat-hajat para hadirin dan juga hajat para hadirin yang mungkin kepingin hadir tapi berhalangan untuk hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, kami mewakili segenap panitia ziarah umroh dan juga atas nama Robitoh Alawiyah cabang Kota Palembang mengucapkan ribuan terima kasih. Wabil khusus para hadirin yang datang dari luar negeri, datang dari Kota Madinah Al-Munawwarah, datang dari Kota Tari, datang dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dan mungkin ada yang belum kami sebutkan. Yang jelas mereka jauh-jauh datang dari luar negeri untuk mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Dan juga datang dari penjuru pelosok Nusantara. Dari Jawa Timur banyak, Jawa Tengah, Jawa Barat, dari ibu kota Jakarta, dari Kota Malang setiap saat dan setiap tahunnya. Dan pada saat inilah kerinduan terjawab. Beberapa tahun kita belum membuka ziarah ini dikarenakan sesuatu dari hal, dan pada saat ini kita berjumpa untuk melepaskan kerinduan kita. Dan kami ucapkan ribuan bahkan jutaan terima kasih untuk aparat pemerintahan, pemerintah Kota Palembang yang luar biasa mensupport acara ziarah umroh ini. Dan memang ini agenda daripada Kota Palembang dan juga disupport oleh pemerintah provinsi. Alhamdulillah, kebersamaan yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
dan juga kepada aparat kepolisian yang dari sebelum acara luar biasanya kerjasamanya dengan kita para panitia. Mereka telah menurunkan personil yang begitu banyak untuk keamanan kita, menjaga dan juga ikut membaur untuk berziarah bersama kita. Dan juga TNI Pangdam pada saat ini hadir di tengah-tengah kita. Mereka ikut membaur, tidak lain untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebersamaan kita pada saat ini, akan Allah Subhanahu wa taala memberikan persatuan untuk bangsa Indonesia. Mudah-mudahan berkat ziarah umroh Allah Subhanahu wa taala satukan bangsa Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat untuk bangsa Indonesia. Allah Subhanahu wa taala jauhkan bala dan musibah untuk bangsa Indonesia dan untuk umat Islam seluruhnya. Amin. Rabbal alamin. Dan mungkin baru-baru ini kita mendapatkan musibah masyarakat ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita di Kota Lahat mendapatkan musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada kita. Mudah-mudahan di momen ini kesempatan tadi mungkin sudah didoakan oleh para guru-guru kita. Mungkin ada uang lebih untuk kita sumbangkan kepada mereka. Insya Allah mungkin panitia ziarah umroh untuk memandu nanti di penghujung acara agar sedikit harta kita bisa membantu mereka. Insya Allah berkat ziarah umroh mereka terbantu. Insya Allah berkat ziarah umroh Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari bala dan musibah. Dan juga khusus kita ucapkan ribuan terima kasih kepada pimpinan Pelabuhan Indonesia yang telah memberikan tempat dan bantuan kepada kita dari awal sudah kerjasama yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hajat-hajat mereka. Allah Subhanahu wa taala meluangkan melapangkan daripada kehidupan mereka. Dan sekali lagi mohon maaf berguru maaf. Kami mungkin tidak menyebutkan nama satu persatu yang hadir di tempat ini kami. Yo, itu. Tidak sudah biasa hormatkan. Aku balik subuh jam 6 ya. Balik. Mungkin kami tidak sebutkan Si motor banyak yang kegiatan. Ada nganggur lagi aku jangan berada. Ini goleng ke pinggang sakit ya. Main HP. Atau lagi yang kami bisa panjatkan untuk kalian semua yang membantu ziarah umroh ini dan kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya kepada kita dan tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berikan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan kelak sebagaimana kita mendoakan para sholihin setelah kita meninggal dunia, ada yang mendoakan kita. Mudah-mudahan setelah di alam barzah mereka para sholihin mengenal kita, bergabung berkumpul bersama mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak berpanjang lebar, kami mohon maaf untuk para hadirin yang mungkin panitia dari mulai hari Jumat ada kesalahan. Mungkin panitia yang mengawal arak-arakan mungkin ada yang berucap kasar, ada yang mungkin tingkah laku mereka tidak sesuai dengan akhlak. Kami mewakili mereka semua mohon maaf, beribu-ribu maaf. Dan keterbatasan kami hanya manusia biasa yang hanya berjuang dan berkhidmat kepada sholihin. Sekali lagi kami mohon maaf atas mungkin ketidaknyamanan pada para panitia, ketidaknyamanan ketika berjalan yang mereka tidak lain untuk mengatur kita semua agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan beribu-ribu maaf dan berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada kami, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua keberkatan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Rahman Hasan Al-Haji dan kita ucapkan alhamdulillah kepada keluarga Kesultanan Palembang Darussalam. Alhamdulillah pada hari ini hadir salah satu keturunan beliau yaitu Sultan Iskandar Mahmud Badawi yang mengucapkan alhamdulillah. Kalau mudah-mudahan hubungan antara habaib dan para sultan-sultan Palembang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin salatan yasri sirruha fi iyyatina wa kulliyatina wa tadhharu bi barakatiha fi harakatina wa sakanatina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para habaib, para kiai, para asatidzah, para aparatur pemerintah, di antaranya guru-guru kita Al-Habib Hamid Al-Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Umar bin Abdul Aziz bin Syahab, Al-Habib Hamid Al-Habsyi, para habaib, aparatur pemerintah yang mohon maaf saya tidak sebut nama satu persatu, tapi semua kita yang berada, yang datang ke tempat ini sama-sama mempunyai harapan mendapat perhatian dari baginda Sayyidina Muhammad, mendapat perhatian daripada para aulia, yang apabila seseorang telah mendapat perhatian dari orang yang punya kedekatan kepada Allah, maka orang-orang itu akan menjadi pilihan-pilihan sebagai wakil yang ada di muka bumi dari wakilnya Nabi Muhammad SAW. Dunia ini milik Allah. Yang berjalan tidak ada sesuatu yang bergerak atau terhenti kecuali kehendak dari Allah. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau yang mengatakan na'nul muluku haqiqatan, kamilah yang sebenarnya adalah raja, karena sambungan beliau adalah kepada Sayyidina Muhammad yang bersambung kepada Malikul dunia wal akhirah, pemilik dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-gala di dalam alam semesta. Hadirin rahimahullah, Allah hadirkan kita karena Allah sayang kepada kita. Allah hadirkan kita di tempat ini agar kita terus menyambung daripada warisan-warisan yang ada pada para aulia, kebesaran yang ada pada para aulia, kehebatan karomah yang ada pada para aulia yang mereka mengambil warisan dari Sayyidina Muhammad. Kehebatan mereka, semangat mereka yang tidak pernah pupus, yang tidak pernah lenyap. Dari kehebatan mereka diriwayatkan ada seorang ulama Al-Habib Ali bin Hasan Al-Qas, ketika beliau sedang berjalan atau muridnya beliau yaitu Habib Abdullah bin Mas'ud bin Wahid, ketika berjalan di jalanan, maka tiba-tiba di tengah jalan ada perampok. Ketika ada perampok ingin merampok beliau, maka beliau mengucapkan la ilaha illallah. Maka dengan ucapan lisan yang bersambung kepada hati yang bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perampok itu kaku, tidak bisa bergerak.
Tapi subhanallah ketika datang kepada gurunya, dikasyaf oleh gurunya mengatakan, kalau engkau datang ke hadapanku dengan hati yang hancur, maka itu lebih aku senangi. Inilah pewaris-pewarisnya baginda Sayyidina Muhammad. Bukan mencari kehebatan, popularitas dan lain-lainnya. Yang mereka cari adalah kedekatan kepada Allah. Mereka mencari muka di hadapan Sayyidina Muhammad. Mereka mencari perhatiannya Nabi Muhammad. Maka subhanallah, Allah jadikan majelis ini majelis yang kita yakinkan 100% mempunyai kekuatan besar di dalam menyambungkan hati umat kepada Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah yang mereka luar biasa. Kita dengar bagaimana kehebatan-kehebatan yang ada. Ratusan tahun yang lalu mereka berjuang di wilayah-wilayah seperti ini. Dan ketahui, mereka datang ke tempat-tempat dimanapun mereka berada. Ingat, bukan dengan nafsu, bukan dengan keinginan nafsunya, akan tetapi tidaklah mereka bergerak kecuali ada konteks dari sebelum-sebelumnya. Kecuali itu adalah isyarat-isyarat yang mereka dapatkan daripada para ulama-ulama sebelumnya bersambung kepada Sayyidina. Hadirin, mohon maaf kalau habaib yang dari Hadramut datang ke sini, kalau bicara mau milih, itu Eropa lebih dekat. Eropa lebih dekat dari Hadramut daripada ke Indonesia. Kalau bicara tentang memperbaiki keturunan, di sana lebih cocok. Tapi mereka bukan karena ingin mereka. Mereka ini ada penggeraknya. Mereka ini adalah sebagai wakil-wakil dari Sayyidina Muhammad yang Allah kirim di seluruh dunia. Maka tidak akan kosong zaman ini daripada para aulia, para salihin yang mereka membawa bendera Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, dari cerita ini, jangankan di zaman mereka hadirin, ini di zaman kita. Saya pernah ada seorang saya dengar langsung ada seseorang dia mimpi orang ini berjumpa dengan baginda Sayyidina Muhammad. Kemudian dalam mimpinya itu, ini orang mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kabarkan kepada fulan bin fulan dia bergerak di dakwah di tempat fulan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang. Dan tidak pernah akan terputus hubungan-hubungan seperti ini. Dan hakikatnya mereka lah orang-orang yang istimewa. Mereka lah orang-orang yang dikatakan pemimpin di dalam kehidupan. Nabi Musa alaihissalam, beliau sebagai pemimpin walau pada saat itu rajanya adalah Fir'aun, karena beliau punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya Rabb, tidak banyak, karena di sini kita lebih banyak harapan. Kita datang dari tempat yang jauh. Kita ingin baliknya kita ke tempat kita masing-masing, membawa sesuatu yang besar dari hadiah-hadiah mereka para aulia yang bisa merubah keadaan, yang bisa membentuk keadaan, yang bisa mendapatkan sir-sir yang ada pada mereka, yang bisa kita sebarkan kepada umat daripada sambungan-sambungan yang ada daripada kebesaran para aulia. Ya akramal akramin, wa ya ajrul ajuri, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal 'afwu wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau dan dia. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Masyaallah, hari ini dirahmati oleh Allah, kita akan mendengarkan mau'izah hasanah yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Habib Amin bin Abdullah Al-Kaf wa alaihi falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Salam Nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنة كعجل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال بعض الصالحين رحمه الله أحمد أبرار كل مفرد يندم عند الاحتضار يسأل طول المدة يستعجل ويستجد ما فاته هذا كان ما كان وآت المهوات كل هذه البطيء. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. معاشر الحبايب المختارين ذرية حجنا سلام، معاشر العلماء ورثة الأنبياء، معاشر حاضرين وحضرة أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan semua haji kita dikabul Allah Ta'ala. Ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni Allah. Yang sakit diberi sehat walafiat, rezeki halal berkah serta dunia akhirat. Ma'adul ta'alibah, mudah-mudahan dimatikan dalam husnul khatimah. Wa idza tawaffaita rabbana muslimina mu'minin اغفر لنا منك بخيرات اجمعين. اللهم اجعل اخر الكلام من الذي اجابك قول لا اله الا الله. Mudah-mudahan kita mengucapkan kalimat dari ayat kita. Man kana akhiru kalami ila dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha asma sudah mudah-mudahan kita semua bisa mengucapkan la ilaha amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin rahimahullah, para ulama, para kiai, para asatidzah, para semuanya, mohon maaf saya akan menyebutkan nama satu persatu. Tadi sudah disebutkan berkali-kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita diberi sehat walafiat. Baik, sama-sama kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bermacam-macam ziarah telah kita laksanakan. Sekarang kita melakukan kepada para awliya, para rasul kita berkumpul. Alhamdulillah, baca maulid ini nikmah, baca maulid luar biasa besarnya. Perhatian ulama tentang maulid luar biasa besarnya. Inna al-khawasi dzikra maulid Nabi sallallahu annahu aman fi jalil 'am wa bushra 'ajilah min al-bughya wa sesungguhnya keistimewaan baca maulid menambah kecintaan kita. Kita Allah berikan keamanan kepada kita bersama dan insyaallah hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin aman enggak? Pengen aman enggak? Negeri kita pengen aman enggak? Ya Allah, kita punya hajat enggak? Masyaallah, baca maulid hikmahnya luar biasa. Menambah keimanan kepada kita bersama dan menambah ketenangan kepada kita bersama dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling mulia istimewa seluruh makhluk dunia kepada sekalian jannah yang paling mulia Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'allah ila Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma fawqa Habibina Muhammad illallah. Tidak ada kedudukan setelah Allah kecuali dari Muhammad. Tidak ada kedudukan setelah Nabi Muhammad kecuali Allah. Allah Al-Fatihah dari kita Muhammad makhluk. Apa yang paling mulia istimewa sekali jannah. Jannah yang dikatakan dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, nama masalah jannah a'adad ibadus salihin ala ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Masyaallah, jannah 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 ala ain. Allah siap untuk hamba Allah. Nikmat yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah terdengar dalam telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah jannah-jannah darul baqa, kalau dunia darul fana. Dunia pasti akan hancur, akan binasa. Ya Allah, akan ada kiamat. Apalagi manusia, umur manusia asal umat di hari dan sekitar antara 60-70 tahun. Walaupun ada yang lebih 70 tahun, ada yang kurang dari 60 tahun. Tapi kalau kita bicara umumnya biasa 60-70 tahun. Tapi kalau akhirat darul baqa, itu tempat yang kekal abadi selama-lamanya. Walaupun dunia dan akhirat semuanya adalah makhluk Allah,
Tapi dunia tempat yang sementara, akhirat tempat yang abadi. Dunia darul amal, wal akhir darul jaza. Dunia tempat kita beramal, akhirat tempat balasan dari Allah. Maka semakin kita ibadah kepada Allah, yang sunnah dikerjakan, yang haram yang mampu ditinggalkan, perbuatan mubah jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi. Beliau ditanya barangkali pertanyaan ini banyak mengenal pada kita masing-masing. Apa pertanyaan tersebut kepada hadirat Allah? Ada dalam Allah. Ada umat kita kurang akhirat. Wa yamil ila syahwat ma hubbihi ila khairat wa bughdihi lisyahwat. Apa kiranya obatnya? Orang yang cemaras daripada kepada Allah, condong dalam perbuatan maksiat, padahal dia senang dengan perbuatan baik, benci dengan perbuatan jelek. Tapi ketika ibadah malas, ketika perbuatan maksiat kita jangan na'udzubillah min. Ada nggak itu? Kita tak senang nggak orang baca Quran? Senang nggak baca Quran? Fadilahnya besar nggak baca Quran? Coba tanya diri kita masing-masing. Kira-kira berapa juz? Ada yang khatam Al-Quran, ada yang khatam Al-Quran. Lihat tadi dibacakan tentang manaqib sawadu. Manaqib tadi yang kita baca qaul atau kata bersani, yaitu manaqib bukan tiap hari khatam Al-Quran, sampai 4 kali siang hari, 4 malam hari. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Allah, beliau selain di bulan Ramadan, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu Allah, tiap hari khatam Al-Quran. Datang bulan Ramadan sampai 2 kali khatam Al-Quran. Kapan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Allah baca di salat ketika membaca ibadah asyhadu an la ilaha sampai 2 kali. Mana kerjakan salat? Yang mana membaca Al-Quran dalam salat jauh lebih besar pahalanya dibandingkan di luar salat atau dalam duduk. Ini mas hadirin rahimahullah. Ini tempat ibadah kepada Allah. Al-Quran sangat mulia istimewa. Baca Al-Quran, bersalawat, berzikir dan lain sebagainya. Madawam manjatan al-ma'karat. Apa kira obatnya orang yang berat, malas beribadah kepada Allah, condong dalam perbuatan maksiat, padahal orang tersebut cinta dengan kebaikan, benci dengan kemaksiatan. Orang demo tentang maksiat, mamas, tapi masih berbuat maksiat. Betul. Ya'lam anna li hadzal amri asbab wa ketahuilah perkara yang akan membantu asbabnya. Ini berarti jadi 4 sebabnya. Ya Allah, i'lam anna li hadzal amri asbab arba'ah. Al-awwal al-jahl wa izalatu bi'ilal kebuluhan. Bahlul. Baik, tolong. Sampai surat jenazah ada misalnya ada muncul lagi surat jenazah ada gitu. Dulu kan ada surat jenazah. Kayaknya di Palembang kalau surat jenazah kayak rokok nggak? Agak rokok nggak? Pakai sujud nggak? Muncul manusia, masya Allah, modal bahlul, modal berani, surat jenazah kayak rokok kayak sujud. Alhamdulillah. Lagi sholat untuk hidung, tutup mulut, begitu merokok, tutup hidung, tutup mulut. Ada yang gitu, lagi sholat, yang diajukan kalau kita sholat buka mulut, buka hidung. Lihat dalam televisi, sering kita pejabat-pejabat kalau berbicara, copot maskernya. Ini sholat, pada sholat ada rukun qauli, rukun fi'li, pakai masker, tutup mulut, tutup hidung. Betul. Ada yang gitu, orang sholat pakai berjarak. Pada tengah-tengahnya, jawab dong. Tengahnya, yang paha, tengah setan adalah musuh manusia. Inna syaitan ma'dud, fattakhidhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini syaitan, na'udzubillah min dzalik. Surah pakai hidung aja. Tengahnya dia paha, makanya ilallah. Kalau orang yang kata bilang dari mulai di betong sampai di bedah, bayi begitu lahir bedah,
mati itu mati di bedol kapan betul masya ngaji Pak RT ngaji Pak RW Pak Lurah Pak Camat rakyat pejabat konglomerat melarat laki perempuan ngah amemah minal ilallah ngah masya Allah ini kadang-kadang masak al-jahl al-habib Abdul Haddad Allah mengatakan al-jahl rujul dia mengatakan al-jahl ya Allah kebodohan tersebut paling berbahaya bagi diri manusia dunia maupun akhirat tahun karena kebodohan bodoh ibadah ya Allah pada kita ibadah aku belum bicara ibadah Allah kulluman dia kata ya amalu maka tidak kembali orang yang bodoh berani saja mau ibadah pada kau ngerti cara ibadah tidak ditanya sholat duhur rakaat ini merasa tujuh kuat sehat ayo orang lagi sholat duhur 5 rakaat kira-kira gimana masya Allah ada orang tua miskin yang mau sholat subuh 1 rakaat gimana masya Allah benar harus ngerti cara ibadah ya Allah gimana al-jahl wa izalatuhu bil-ilm kebodohan ayat menghilangkan kebodohan bil ilmi nafi' dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu saya bukan beda-beda saja, ilmu yang bermanfaat supaya kita ngerti cara ibadah. Ini bahaya luar biasa kalau menjadi ibadah dan cara ibadah kita belajar terus belajar. Mahawal ilmu jadinya akal la walau ma'rusu al-basana innama al-ilmu wa'il ghairu fattahid min kulli syai'in ahsan sallu ala nabi belajar terus jangan malas saja dimuncul masya Allah udah ngomong orang baca terus ya apa ngurusnya yang ngasih makan minum bukan bapak bukan orang tua bukan pemerintah yang ngasih makan minum Allah ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustaqarraha kullu fi kitabin mubin sallu 'ala nabi ngasih makan minum Allah kalau mati pasti boleh divonis mati pasti mati enggak divonis mati juga ada pula divonis mati ada pula divonis mati yang divonis jangan divonis sahih zaman wala tazal dzakir maudi farisyanu wala mubin sahih zaman semangatlah kalian sahih ya sahibi wahai temanku semangatlah kalian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah sahih zaman wala tazal dzakir maudi dan senantiasa ingat kematian mati enggak ada kecualian hanya Allah Subhanahu wa taala la yamut wa la yamut hayyun daimun abad Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau hamba Allah, maka Allah pasti harus kematian. Kematian sudah mendapatkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masya hadis rahimahullah. Qad jahal kebodohan wa izalatuhu bil ilmi nafi dengan ilmu yang terus belajar supaya kita mencari kepada Allah dan jauh dari para berbuat maksiat. Kedua, hadis rahimahullah. Kedua, apa iman, lemahnya keimanan tersebut. Ini karena lemah imannya, masya Allah. Dha'ful iman wa izalatuhu, masya Allah. Wa taqwiyaduhu wa taqwiyaduhu dzikr maut sa'id yumi kulli ilmu. Kedua, dha'ful iman, lemahnya keimanan. Kalau lemah iman, masya Allah, malas ibadah. Allah sholat karena ditinggal pasang aja bahaya kalau masjid pekerjaannya na'udzubillah min dzalik ini bahaya Allah iman wa izalah menghilangkan menguatkan iman itu dengan apa? Memulazamah amal dzikr maut wa sya'ir kulli hal dan senantiasa ibadah kepada Allah dan kita akan merasakan kematian. Yang ketiga masalah rahimahullah. Yang ketiga ulul amal, panjangnya cita-cita, panjang angan-angan. Amal sa'amalu, orang yang panjang angan-angannya pasti jelek cita-cita, pasti amal perbuatan. Saya akan mati buat orang lain.
Kau masih muda, masih 20, masih 40, masih 50, sampai tua pakai tongkat tua, masih 40. Masya Allah. Ada yang itu? Ada yang itu Pak, tongkat ingat kematian. Kenapa orang pakai tongkat? Apa faedah yang menggunakan tongkat? Ingat kematian, karena mati pasti akan terjadi. Senang, ibarat kalau kita tidak tahu matinya apa setelah tua, apa muda, apa setelah miskin, apa jabatan rakyat, sudah banyak. Tidak ada nggak di antara semuanya, seluruhnya orang yang mati lebih muda dari kita enggak? Lebih muda dari kita enggak? Lebih kaya dari kita enggak? Lebih sehat dari kita enggak? Ya, pejabat yang masih aktif belum mati, ada enggak? Masya Allah, Masya Allah. Kalau mati pasti, tapi yang beruntung, Masya Allah, orang yang sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat masyarakat Allah, aku syuat makhluk syuat. Ini bahaya luar biasa, apalagi haram. Haram mana haram haram. Asal jawarihu, syar ala aina wala bi'ala. Siapa orang yang makan makanan haram pasti akan berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana menjadi khalas minhu wa khalas minhu khalas minhu dan menghilangkan tentang masalah itu makan yang subhat dengan apa makan yang subhat saja bil wara'i ma'at taqul bil wara'i ma'at taqul bil wara'i dengan menjadi orang yang wara' kun wari'at hati-hati ketika makan minum. Kalau sudah jelas itu betul-betul Subhanallah ya Salam ya Rahman ya Syakur Subhanallah ya Salam ya Rahman ya Syakur Ibadallah jinakum qasadnakum khalaqnakum Subhanallah ya Salam ya Rahman ya Syakur U'inuna tughiduna bihimatikum Ataynakum
أحسن الله أحسن الله مدايا من مزاياكم سلام الله يا سلام يا رحمن يا سلام حسن الله حسن رحمة ترجانا ونرجاكم سلام الله يا سلام يا رحمن يا سلام سلام الله حياكم وعين الله تراكم سلام الله يا سلام يا رحمن يا سلام وصلى الله مولانا وسلم أتيناكم سلام الله يا سلام يا رحمن يا سلام